Tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu bengong mal somna ti Kenya rama Rawngbawlna Chanchin ani he thon to hi quarterly mission project offering ti a hriathin choni voi som pathumna tholom soichhun zomna ani Kenya mun then khata chuan bengong hi chungkwa a sualin na a thowang ani ti in ngai dan tiklo an neya anu emo apa emo in thil an ti sual wangin a hremnan pathianin an beng atingonga an ngai in thla chhon thilte pian tro fu lote damlo na awang te le chan sang awang ani thei an pum thei tlat lo bengong hi tura singa an ngai tlat awangin nu le pa te po in an fa te bengong an je pui fo obero na tho ber chu bengon chan hi hremna awang ani lo ti nu le pa te hne na zertir hi ani he ngai dan hi ama ngein apal tlang atangin a hrethiama rishiat na hi damdoi ei wangin a lo thei ani ti chu alo pante ta tangin a hrethiam obiro hi apian tira chuan a rishiat na a tha a no pangte ani in apain aboral sana anu middelin sabat nia advantage biak ina ain khom pui thin kumsom pathum ani in malaria natna in atlak buaka damdo ina lupui ani a chumi tum chuan damdo ya chiu ani a chumi nu loka abeng hi aron na vota ti sen aron chuak tana damdo in danga son ani a doctorin alo en chuan damdo ya an chiu wanga om ni in asoya abeng angong ngei do ni in asoibok ani chuno pangchu damdo ina ringial a oma malaria natna awanga damdo ina om then khat po ina an la hobik lova ani ro chu adam thuaya damdo ina tranga chuatir ania ina a om nu chuan ari hriat na atniam le tana reilo te chung chu beng chengri po a hrithiama bengdar avwa po in rihriat na lama atran pui hle boka ma se kumsom pali ani in rihriat na a hlota vek ani obiro chu abeidong hle maya apa in apian tirin ri a hretheya tuna chuan engma a hrethei talo pathian hremna ani thei mayangem o ti in angai to a beidong taka aom lai chuan bible beiseina thar anei le a Jeremiah bungsom ni pakwa changson pakhat chu achiara nangni lama karil ruput zia chu ka imhresi a in hun nung to pa chuan beiseina petur chewin thil thalo ni lovin thatna ka ngai to sin ti in bengong hi malsomna ka donna tura pathian ro man aniang hetia ka beng angon hian mi te ka tran pui theina tur aniang ti in angai to a azirna azo nu chuan Muata Adventist School for Deaf Children a no pang bengong te zirtir tuwa a oma atnuwa chuan principal da ani he sikula hian zirlai somsari pathum omin kumli atanga kumsom pariat inkar anilom sikula anzirlai anzirpia lama life skill po zirtir anibok bible siardan po anzira pathian nena inlai china tha an neibok Bible an mani ang boka bengong an ani ti te an han hre chawa chuta isuan an ni chu an chia lo lovin atidam zo ka ni ti te an hriat bel ta zela obero chuan no pangte hne na chuan isua local a hlai to hle a chumi huna chuan an beng te atiwar vek don ani ti in azirtira in beng a chet kum khwal wang hriat na kan nei le thei hun om don ti in a hril ani kumsang ni le som pania sikul hon ani atang khan zilai som kwale pasari an nei to a chutarang chuan mi som ni parukin baptisma an chang to ani abeng angona wangle Muata Adventist School for Deaf Children a principal da ani awangin obero hian pathian afaka kabeng angong hi pathian ro manna ani ti ka hrethiam ta atia kabeng mon na mangtang kain pathianin keima kal tlangin he sikula zirlai te na arong bol turin minti ani kabeng angona wangin pathian chunga kalomani ti na soi kumsang ni som ni pathuma tholom then khat kha Kenya rama Muata Adventist School for Deaf Children muna mi pale me chi omna tur dormitory sakna le
multi-purpose hall tun lai deuh chu chhum in le dining hall om kop sakna na man ani to a atira phei chuan naupang te khan pona cho an ei thina an ei rawngbawl hmun po phua chawp mai ani awangin cho po an chhum sual pha fo ani Muata Adventist School for Deaf Children te hna Isua Chanchin thahrilna tura phal taka ipek awangin kan lawme tun quartera project kan nei chu Kenya Rama School pakhat naupang te hna Pathian Chanchin thahrilna hmun Advent Community Nursing School ani he project poimo tak dana phal taka ipek awangin kan lawme kati zung kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani